kubazao katito empako yange ninyadieri semerirwe muno kubarora nyo adieri akatandika kuntraininga habwa kuno omulimu ogwokundekaho obundi mu P3 mu P3 tikizire nka surprise kwihandi muto yayekaga abana be bona nabagamba adieri ni okwiza kuba mama w'abana bange so adieri atahana traininga kuba mu kikaro kye kino nimbasaba munsabire hakuba omulimu mukodo betunanye ngonzi nzine enyingi muno ezindi nkazaho kwamizaho mwana wange Susan nawe ni mumurore ngonzi nkwazire kandi n'abafotopoto mubamanyire bagire ngonzi so ikintu kyengonzi icyo kitwangira bagonza abantu nsemerirwe muno adieri kunkomamu adieri uyahumwire nkatina muno beitu nengana yakaguza ninyoha adieri koraki koma mnyowe kurugaira adieri yampaga ekitinisa akuba akankoma mwira atali mwezi bona yabagambiraga no ndatahandikire adieri ni okwiza kuba mama wange abana bange mbe nimbasaba mwizo hano katito few minutes munganyire mbe nimbasaba abana bange mwizo hano katito abana ba adieri abandi barwire ngimanye twakwiza kusoma mwizaho hano beitu niza kubagonza already nkabagonzira tugiye kutandika kiro kimwe abagonzira ibagonza muno nenyo mwebale kugonza nza kukora kyona ekyo kyentusobora kugumizamu nibagonza kandi nenyo mutanswaza mugumizemu mugonza abantu bemumanyire takumanya then ekintu kindi abatamanyire Rutoro munyambe mwegeyo Rutoro Susan takumanya Rutoro alumanyire takiro leto abandi abatakurumanya mubamanye then abalahanu mwijege murambule fotopoto kitweka kirungi muno kibokere ky'oburambuzi nikiki nimagonza muno amen somo no Musa barabana nabalabirira ntya mulete senteze tukutenda Yesu oli mwana wandiga Musa kunaziza nebaza omulokozi dana fuba bufubi okufuna emirembe naye nno lero maliridde ddala okweyabiza Yesu tukutendereza Yesu oli mwana gwandiga omusaayi gunaziza nebaza obulokozi. Amen. Tweyanziza nnyo byonna ng'ekkanisa era ffe tubikomeza wano. Mukama abatwera omukisa. Amen. Ogu mama waawe Adieri n'ogonza omwana waawe omuliisa webale. Katusabe esaala esembayo. Mukama tukwebazizza nnyo olwa buli kimu kyonna ekibadde wano. Tukusaba n'okwebaza olw'omusika Adieri, tukwebaza olw'abantu bonna
Mukama tukwebaza nga batambula baddayo ewaabwe batambuze bulungi. Leka omukono gwo ogw'amaanyi gubeere wamu nabo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Mukama abatufumbire abatuweera omukisa mu linnya la Yesu.